Šok i tuga u Brestaču. Porodica Darko Lazić ponovo prolazi kroz najteže trenutke nakon smrti njegovog brata Dragana Lazića, a scene sa groblja ostavljaju bez reči. Na 40-dnevnom pomenu emocije su potpuno preplavile porodicu, dok majka i baka ne mogu da sakriju bol i suze. Posebno je emotivan trenutak kada Darko pokušava da uteši svoju majku, koja stoji slomljena pored groba i ne može da se pomiri sa gubitkom. Ljudi koji su prisustvovali opisuju atmosferu kao jezivo tešku, punu tišine, jecaja i bola koji se osjeća u svakom kutku groblja. Ovaj trenutak je još jednom pokazao koliko duboko tragedija pogađa porodicu i koliko je teško nastaviti dalje nakon ovakvog gubitka. Na groblju u Brestaču okupili su se porodica, prijatelji i najbliži kako bi odali počast Draganu Laziću, koji je tragično izgubio život u saobraćajnoj nesreći. Darko Lazić je došao vidno potresen, u crnini i sve vreme bio uz porodicu, posebno uz majku, koja nije prestajala da plače. Ljudi koji su prisustvovali kažu da je svaki trenutak bio ispunjen bolom, a atmosfera gotovo nepodnošljiva. Ovakvi trenuci ne donose samo sećanje na preminulog, već i suočavanje sa činjenicom da gubitak ostavlja prazninu koja se ne može lako popuniti. Porodica se držala zajedno, pokušavajući da pronađe snagu kroz zajedništvo. Posebno emotivan deo dana bio je trenutak kada je baka Dragana Lazića došla do groba i kroz suze dozivala svog unuka, dok su prisutni nemo posmatrali scenu. Darko Lazić je u tom trenutku prišao majci i pokušavao da je uteši, grleći je i ne puštajući je dok je plakala. Ljudi kažu da su jauci i plač odzvanjali grobljem, stvarajući atmosferu koju je teško opisati rečima. Ovo nije bio samo pomen, već emotivni slom porodice koja i dalje ne može da prihvati gubitak. Svaki pogled i svaki pokret pokazivali su koliko je bol duboka i sveprisutna. Tokom celog pomena, porodica Darko Lazić bila je okružena prijateljima koji su pokušavali da pruže podršku u ovom teškom trenutku. Međutim, emocije su bile jače od reči. Majka nije prestajala da jeca, dok je Darko sve vreme bio uz nju, držeći je za ruku i pokušavajući da je smiri. Ljudi koji su prisustvovali kažu da je scena bila izuzetno potresna i da se osjećala potpuna nemoć pred bolom koju je porodica proživljavala. Ovakvi trenuci pokazuju koliko je gubitak člana porodice nešto što zauvek menja život. Kako se dan odvijao, jasno je bilo da bol u porodici Darko Lazić ne jenjava ni nakon 40 dana. Pomen u Brestaču postao je simbol tuge, ali i pokušaja da se kroz zajedničko sećanje pronađe makar malo mira. Ljudi su u tišini odavali počast, dok su suze i emocije bile prisutne na svakom koraku. Ovaj trenutak pokazuje da vreme ne briše bol, već ga samo pretvara u sećanje koje ostaje zauvek. Porodica pokušava da nastavi dalje, ali rana je i dalje otvorena i duboka. Kako se pomen nastavlja, atmosfera na groblju u Brestaču postaje još teža i emotivnija. Porodica Darko Lazić i dalje stoji okupljena oko groba Dragana Lazića, dok su suze i tišina jedini glas koji se čuje. Darko Lazić sve vreme ostaje uz svoju majku, koja ne može da se smiri i u više navrata se potpuno slama od bola. Ljudi koji su prisutni opisuju da je svaki trenutak delovao kao da vreme stoji, jer se osjećala ogromna praznina i tuga koja ne prestaje ni nakon 40 dana. Ovaj trenutak nije samo sećanje, već ponovni emotivni udar za celu porodicu. Posebno potresna scena bila je kada je baka Dragana Lazića prišla grobu i kroz suze dozivala svog unuka, potpuno slomljena i bez snage da stoji. Darko Lazić je u tom trenutku pokušavao da je pridigne i smiri, držeći je čvrsto za ruku dok je ona jecala. Prisustvo tolikog bola u jednom trenutku ostavilo je sve prisutne bez reči. Ljudi kažu da se ovakva tuga retko viđa i da je scena bila toliko emotivna da su i oni koji nisu bliski porodici imali suze u očima. Dok porodica stoji zajedno, jasno je da je bol i dalje jednako jak kao prvog dana tragedije. Darko Lazić ne pokušava da sakrije emocije, već otvoreno pokazuje koliko ga je gubitak pogodio. Držeći majku u naručju, pokušava da joj pruži makar minimalnu utehu u trenutku kada reči nemaju nikakvo značenje. Ljudi koji posmatraju kažu da je ovo bio jedan od najtežih trenutaka pomena, jer se vidjelo da porodica i dalje ne može da prihvati realnost. Prisutni prijatelji i rodbina pokušavali su da budu podrška porodici Darko Lazić, ali atmosfera tuge bila je toliko jaka da su i oni ostajali u tišini. Svaka osoba na groblju nosila je svoj način bola, ali zajednička emocija bila je ista. Duboka tuga zbog gubitka Dragana Lazića.
Darko Lazić i njegova porodica okruženi su ljudima koji pokušavaju da im pomognu da izdrže ovaj težak dan, ali emocije su bile jače od svega. Kako se približava kraj ovog dela pomena, jasno je da rana u porodici Darko Lazić i dalje nije ni blizu zarastanja. Svaki trenutak na groblju vraća bol, sećanja i osjećaj gubitka koji ne prestaje. Darko Lazić zajedno sa porodicom prolazi kroz jedan od najtežih emotivnih perioda u svom životu, dok prisutni svedoče tišini koja govori više od bilo kakvih reči. Ovaj pomen pokazuje da vreme ne briše tugu, već je samo pretvara u trajno sećanje. Kako se 40-dnevni pomen približava kraju, atmosfera na groblju u Brestaču postaje gotovo nepodnošljivo emotivna. Porodica Darko Lazić i dalje stoji okupljena oko groba Dragana Lazića, dok se osjeća da se svako u sebi bori sa sopstvenim bolom. Majka, potpuno slomljena, oslanja se na Darka, tasta koji je sve vreme drži i pokušava da je smiri, iako je i sam vidno potresen. Ljudi kažu da su u tom trenutku suze bile konstantne, a tišina toliko jaka da se činilo kao da je celo mesto zastalo. Nema razgovora, nema utehe koja može da izbriše gubitak. Samo prisustvo, bol i sećanje koje ne jenjava ni posle 40 dana. Ovaj trenutak pokazuje da tuga u porodici i dalje traje jednako snažno kao i prvog dana tragedije. Posebno emotivan trenutak bio je kada se baka Dragana Lazića ponovo približila grobu i kroz jecaje pokušala da dozove svog unuka. Darko Lazić u tom trenutku nije uspeo da zadrži emocije, već je zajedno sa porodicom stajao u suzama, nemoćan pred scenom koja se odvijala pred svima. Prisustveni opisuju da je to bio jedan od najtežih momenata celog dana, jer se videlo da bol ne poznaje granice ni godine ni snagu karaktera. Baka, slomljena od tuge, nije prestajala da plače, dok su je okupljeni pokušavali smiriti, ali bez uspeha. Ovakvi trenuci ostaju urezani u sećanje svih koji su bili prisutni. Tokom celog pomena, Darko Lazić nije se odvajao od majke, pokušavajući da joj pruži oslonac u trenutku kada se potpuno slama od bola. Njih dvoje su zajedno prolazili kroz svaki minut ceremonije, dok su prijatelji i rodbina stajali u tišini, poštujući njihov privatni bol. Ljudi kažu da je upravo ta porodična bliskost bila jedina stvar koja je davala makar malo snage u ovom teškom danu. Svaka suza, svaki zagrljaj i svaki pogled govorili su više od reči, jer u ovakvim trenucima reči jednostavno prestaju da postoje. Kako vreme prolazi na groblju, postaje jasno da se bol u porodici Darko Lazić ne smanjuje, već se samo menja u tiho i trajno sećanje. Ljudi koji su prisustvovali govore da je ovaj 40-dnevni pomen bio jedan od najemotivnijih događaja koje su ikada videli, jer se osjećala potpuna iskrenost tuge i gubitka. Nije bilo protokola koji je mogao da ublaži emocije, samo ljudska bol koja je bila prisutna u svakom trenutku. Ovaj dan je još jednom pokazao koliko duboko tragedija može da pogodi porodicu i koliko dugo traje proces prihvatanja gubitka. Na kraju ovog emotivnog dana, porodica Darko Lazić napušta groblje u tišini, noseći sa sobom težinu gubitka koji će zauvek ostati deo njihovog života. Dragan Lazić nije samo ime na spomeniku, već uspomena koja će živjeti kroz porodicu, prijatelje i sve koji su ga poznavali. Ovaj 40-dnevni pomen nije kraj bola, već trenutak kada se tuga pretvara u trajno sećanje. Ljudi odlaze sa groblja u tišini, svako sa svojim mislima, ali sa istim osjećajem da je život nepredvidiv i krhak. I upravo zato ova priča ostaje snažna, jer u njoj svako prepoznaje sopstveni gubitak, sopstvenu ljubav i sopstvenu tišinu.